Kasno je, vrijeme da se ide kući. Opraštam se sa prijateljem i izlazim. Mećava je i prilično je hladno. Primijetih da nisam obučen ni malo u skladu s vremenom. Dok ulazi u kuću, prijatelj mi u šali dobacuje: "Neće te biti strah da ideš sam kraj groblja?" Odgovaram da neće i skupljam hrabrost. Istina je da mi nikad nije bilo lako da prođem tuda. Izađoh na put. Nisam napravio ni korak u smjeru kuće kad sam spazio priliku koja je dolazila putem s moje lijeve strane. Obradovao sam se. Dobro je da imam društvo, da ne idem sam pored groblja. Prilika se jedva nazirala kroz snježnu mećavu, ali što mi se više približavala, postajao sam sve uznemireniji. Bila je to neka jako mršava žena, koja je bukvalno lepršala na vjetru i kao mantru ponavljala riječi koje prvo nisam mogao da razumijem, ali kako mi se približavala, njen promukli šapat bio je sve jasniji. Došla sam. Isprva sam mislio da neko zbija šalu sa mnom, ali kad se kroz mećavu pojaviše prvi obrisi njenog lica, krv mi se sledi u žilama. Došla sam. Lice te žene bilo je strašno, neopisivo jezikom ovog svijeta, jer mu, znao sam, nije ni pripadalo. Pomislih da mora da sanjam i da ne smijem da se plašim, već da pođem hrabro prema njoj prije nego što ona ugrabi mene. Tako sam i uradio. Trčao sam sablasti u susret, očekujući buđenje iz košmara. Istovremeno, istom brzinom ona kliznu prema meni i samo tren nakon toga nađoh se u njenom zagrljaju. Mršave koščate ruke stezale su me nadljudskom snagom, lomeće mi kosti. Probudih se slušajući odjeke sopstvenog krika u sobi. Ležao sam u zagrljaju svoje žene. Ona iza mojih leđa sa rukama oko mene. Tako smo obično spavali. Kroz otvoren prozor ulazio je hladan vjetar. Neobično za julske noći. Kakvo olakšanje. Umjesto u rukama mršave spodobe, u zagrljaju svoje ljubljene. Ipak, kako sam mogao biti siguran? Okrenuh se u namjeri da se uvjerim u to. I zaista, moja ljubav je spavala blaženim snom. Bila je lijepa, nestvarno lijepa. Radosno sam odahnuo i spuštajući se na leđa pomislio: kako sam samo srećan. A onda, gotovo u istom času, sa plafona sobe, zastrašujuća avet iz mećave zasikta glasno: "Došla sam." Urlao sam i drmusao ženu: "Probudi se, ljubavi, pomozi mi." Ne znam koliko je vremena prošlo dok nisam shvatio kako drmusam beživotno tijelo. Došla je po nju.